سورة البقرة آية مثل أن تنسبة. أم حسبتم عبد الله ما حسبتني ناني كمثل أن تنسبة. أم حسبتم نادرين آية مثل أن تنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye jumaye hijira bakele ani temenani ani binani ani duru sungalo atile tani konontonna miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani nani sankalo sabana bisunyu mugani konontonna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخر الآية. يقول تعالى نهاية للبا فم سمن قرطالين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ألا قيال أو يا جيدوا ko abeta do arjanna kono kasaro ala maula jarabiwa qawlan tubtalu wa tuqtabaru wa tumtahanu kama fuila bil ladina min qablikum min al umam. yala aw ya miri ko aw bafo ay mu'minu ye abaka nyana ma yake jinya konote alaw ta'ala jarabi komi mogo munun temena awu yalawu la jarabi cogomi ko la jarabi ñogona tena awu ma abe ñanamayate ka sakata do arjanna konote aw yode miri ni mogo mi ñoo miri o miri la boy hakkile la o tesika ke ولهذا قال من قصلكو ولما ياتكم مثل الذين قالوا من قبلكم ودا تقوى يا ميري دو قو كميري قو بنينا ما يكتادو أرجانا كنو كسر لا مولا جربي كم مؤمنون تمنا أوي على يولو لا جربي تقومي مساتهم البسا والضراء مؤمنون تمنا أوي بنو يسرو دي جلياو يسرو وهي الأمراض والأسقام والآلام والمشائب والنوائب مساتهم البسا والضراء ضراء يمني جلياو بنو بولا أني دمو أني مسيبو أني جياك كون بوليلو منون بيتمي هذا مدينك البسا الفقر بساو يمني فانتانيا والضراء سقم ضراء يمني بنو maana mogo munun temina awunye ala ye ulu la jarabi de fantanya gelew yu soro banaw yu soro jiya ka fitina ni jiya ka la jarabu yu soro de wajulu jilu quwfu nal aadai jili jalan shadida wajulu jilu usranna jugu nye fana maana jugu fana la bilalu la fana jugu fana yu la sira siranya mi foddu sukunyere law kono jili jalan shadida
ومتهنوا امتهانا عجيما ألا يولا جرب الله جرب با من انت من أوني كما جاء في الحديث صحيح أن قباب ابن الأرت كما أنا نهر سالنا تشغمي كيدن كسيبادو قباب ابن الأرت قال قلنا يا رسول الله أقول دندو لو نكو يا لك تشيري ألن تنتصر لنا ألن تنتصر لنا تشيري إتو دمني ناني ألن تدو الله لنا إتو ألا ولا نيوا ni sebo tumamu ko ulu ya mu'minu ya mako yalli maniyata maka kafiru uyegele ya sugu beta ka mu'minu shigare tora kuma lalama ake wale lama uya beta ka sebo shigare munu limunani chide ya maka qababu ibn arati ko fodondola chiden dale alikaba koro alikaba suma koro ulu nanama sebo a uko cire ite ala ni dilani ite ala deme nyina nyewa mana ita nyina la fa kan demewa ite ala welanye antora la sede gelaya an sorode wa qala inna man kana qablakum cidon ko sebo ma akum mu'minun tamina awunye kana ahaduhum yudawli misharu ala mafraq rasihi fa yaqlusu ila qadamayhi la yasrifuhu jalika an dinihi kidan ko sebo ma ko ye sabala kam munu da ka sabati de mogo temena awunye udola kele ukadina kama ubu mina ku jode shi min nube boati genaye ube shi do ukonkolo chamanchela ku dayele fo shi be bonis abena fu sem fulani nyogonche ku ci ka bo nyogono no make sababu ko lu sage ka bo kadina ka uye mogo la jo mogo do temena wunyo ibu la jode ka shi do kunkolo chamanchela ki shi ki tige fulay ki che fulay inyana moya ube shi ke ki tige ki che fulay puru ka boy ka dina la o ma ulo la bo ka dina la de usabatila u ka dina ka fuka tusa uye musatu bi amusati li hadidi ma baina lahmihi wa ajamihi udo ubu jode nege fin penye de bu bolon o ba sore fari kolola fo na tara da ikolola wakati mi ibi sogo bu penye ka boyla inyanama kan nege fin penye ke ki sogo bu ka be penye ka be purti ka bo ikolola inyanama ya uyo ke mugula uka dina kama la yashrifuhu zalika an dinihi me omu labu ka dina kade usara wo chogola usabatilen tora uka dina ka ثم قال وكفى تشيدن كشيبوم والله لا يتمنى الله هاجا لأمرا أكون كلمة علي نسلام يمن فلني ألا بنا تم أوي حتى يشير راكب من صنعاء إلى هدر موتي فتام دم بك صنعاء يمن الدقودو كتا هدر موتي أتسرفوني لا يقاف إلا الله أتسرفوني علتي وجيب على قنمه wakati ben ala be hakli sigina te jiyan kono fo hare kuno wuluni ni abe bamina abe ke bawu chamancela ate bamina ko bena ke ala ben hakli sigi bina jiyan kono walakinnakum qaumun tastajilun men kam mugon aw yem mugode akateli abe kortode nimbe bugari kono ni sheba utay balmu dina fule min fule dinya ciya min fule ya tawiri ni sunna din dina ciya mogo shide tata ko ebe nyanama ya jiyan kono ko alati la jarabi foraka la jarabi lu dete tumami cide ni hadisa fo wa qala allah ta'ala ala ko aya wure la cide ni hadisa fo sebawye tumami sebawi fana duguna makka o ka ciya kama ko dina kama utara cide fo ko akala dele cide ni ndo fuye akwai sabati de aka sabali de mugo temena awnyen nin kera wala ka dina kama mu ka dina bila ala ko ayawre kuna li fulam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun suratul ankabut ala ko ya la hada madan aw ya mere de wa ko aw ba fa aw mu'minu ye ala bawtote wali maniyaka limana min forana wudawiye kasurala tawla jarabi wala gadi fatanna alladhina min qablikum ala kulli mughla jarabi aw nyede
فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فلا جربوا كنادي مؤمن يتيا فلو يكلم من أن يكتشي ينكلي لا ولونا دو نم مؤمن يقالون تقلوا ده فانا مغني ولودو لا جربوا ده بيتشوا بنيونا كوي مغصبة لو تيا تيجي لا جربي تيا تيجو نمنافقون أني قالون تقلوا ككما ولا أنو ككوا ولا لا جربي ده هذا مدوم بنيونا وغير حصل من هذا جانب عجيم لصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب بل من فلن لا جربي من فلن سيبو يني يربصر لا جربنا على حجاب دو كل مركا كان توصير بو أودكا على حجاب دو لا جربي من فلن سيبو يبل بصر الله تمام على قوما إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله جنونا على حجاب كافر باتا ولود فرلان يغنكا ونوكا لبه ونوكا كلمنا كتاب بمؤمنو كمدينة وفانتلا موفوتو برو هاري مكدموني دافلنت أدو وتارا بوكا ko be mumini be faga ka silamiya yire bodiyan kono kafiri bata o ya soro muminu ulu be ba saba nyogona de ala ko qur'ana kono idi ja'ukum min fawqikum akotu mi kafiru nana kabu madina sanfilay wa min asfala minkum kafiru do nana kabu ni madina dugumalaye wadi ja'atil absar tumami nyaw jengena kono na filu bolo وبلغت القلوب الحناجر كورونا فينو بولون بسكون شيرا غونوما وتظنون بالله جنونا ادو اي جيغي چامان بشيغا چامان جيغني علي هنالك لكو يرون وبتلي المؤمنون وجلجيلوا جلجالا شديدا ويرون ان علي المؤمنون لا جربي مؤمنون سرنا بسكون يريلا من كجل فوسبه ويجي يقول المنافقون تمام المنافقون كو والذين في قلوبهم مرض أن مؤمن نبنا بدسكون كنو سلامي شكا بدسكون كنو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كو ألانا كتشيد ما الله دوسي فواني فويا مرسادة أو دو منافقو ينين دفع الحجاب دو كنو نفيل بولون سيرانيا بولون كو ألا يالله دو من فواني كو أبان دمي چيدن يالله دو من فو كو ألا بان دمي ويا مرسادة silamiya banto de fulenni bi nonun ko ni teta ka toto mu'minu la addo munafiqu yenninde bisigani alay u yenninde fo wala masala hiriqalu aba sufyan tumami hiraqalu fana ya abu sufyan nyininka hal qataltumuhu abake kan nyininka ciden kan mankuto la ako yala awni ciden yekkelekewa hiriqal ya abu sufyan nyininka yala ane cide ayekkelekewa qala nam أبو سفيان هو أن يكلك ويسر أبو سفيان مسلم يا كافرين قال فكيف كانت الحرب بينكم يرغل كوكلك راتشودي أو نتشيدنج قال سجالا يدال علينا وندال عليه أكو كلك را أناتشي كم ني أو جروفله تيجي كجروفله بيبولو ني بعد كولون كنو كجيتو نكابو وقتو دولا جروفله فالم بيبو أني جي وقتو دولا فنا أني جيتبو mana wakatu dola kelela abanka wakatu dola amfana baka tumama abu sufyan ni fo hiraqaliye qala kadhalika urusulu tubtala summa takunu laha al-aqibatu tumami abu sufyan ni fo hiraqaliye hiraqali kwama akoti do mbenin chokodela alabu la jarabide o kofa be laban ko nyuma duma ci do mbenin chokodela alabu la jarabe ko fa be laban ko nyuma duma donc wodi ata ko wa qawluhu wa masalu alladhina qalu min qablikum ay sunnatuhum manam mu'minun tamana awne alla yatabulu min kawlu alla la halam min kawlu la fo nyona kaw mu'minu fa nasrode wodi ata la ko ayawre kono fa ahlakna asadda minhum batisan wa mada masalu alawwalin alla ko alla yamu halaki mu'minun fanga ka girka tamin makka kafiruka akum mughfulu munun tamana alla yalla jarabi munun ke uluka ayo wotemena de onyo na de be mu'minu fana so
wala mbalima tumami abdurrahman sadi afana ni aya tawsira ku wajulu jilu udusuku yere la bi anwa'il makhawifi udusuku yere ni siranya kalite be min tahdid bil qatl cinya tigo fule mu'minu fule wagatu dola mugo bu baga ambaw faga cinya tigi be baga ni fagaliye iben nin kuma sugu mununa numu bila jamana in kono iben nin kuma sugu mununa numu bila kiyun kono mugo be faga kasurite bo kalama nin bebe fo cinya tigi ako julu udusuku yere siranya kalite be min tahdid bil qatl waqtu dola cinya tigo aw be baga ambaw faga wan nafu ako waqtu dola ibige tawsir sadi ni tara iba soro yede waqtu dola be baga ni fagali de waqtu dola wan nafu ibige de nu moy igge kabo jamana kono ubige kabo dugu kono ubi be kan ibugge kabo du kono ubige kabo kabila kono ubige kabo misiri kono wan nafu cinya tigi geni basoro ku ge wal madar an turaw hatta wasalat bihim al halu wa ala bihim zalazil ila an tastabatta nasrullah tora fi yusro de yusro fu la hara seru madegre dola udusku yere la fu ulu yere ni alaka deme u kortorala alaka deme sumana wunya koro kasoro udankalanen bene ko alaka deme benade walakin li shiddati al-amr wa dayqihi metmami ko gele yara ko korola ulade fo u korotora alaka demena ciro ciden ani mu'minu ulu dankana lembala ko ala budeme metmami gele yana u korola fo u korotola alaka demena yaqul wadiyato ويقول الرسول والذين معه متى نصر الله فوتشيدن بافويه اني مغمنون فرلم بتشيدن كو alaka demen bena chogmi tumami فلما كان الفرج عند شدة وكلما داغ الامر انتسى قال تعالى ان نصر الله قريب ما اكو tumami وقت نكو كورليلا ni e hada made ni gele yakere la wakati mi ni ko gele yare lu buno wakati mi de funi bina wakati de ni koroni na wakati mi yurwani bina wakati de o wakati de sa ni aya fana kono alaye funi na wakati fu wajulu hatta yaqula rasulu dusuku yere la fo ciden ko wallazina ma amanu mahu ani munu liman yaraka fara ciden ka mata nasrullah e ko alaka de men bina wakati juma ala yujabi tumami hada made ni ko gele yari ka wakati ma adon ala ka foni bena wakati de ni ko korolali wakati mi korola wakati mi adon ko ode yurwali na wakati odi ato ala ko ala inna nasrallahi qarib akunni ala ka demen ka surawma ni ala ka deme anaka suru amanja وراتو بن كثير كو جلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم وكورو بد من يني وكجوكو كلابو دم جوكو كتشومي ويدعون بقرب الفرز وباكك على ولا من يفني بسك سرنو ما تشومي والمخرج عند ديغ الحال وشدتي وباكك على دلي تمامي كوكورولا تمامي جليان نانا boda be soro chogodi be boda soro chogomi bake ka ala dalil qala allah ta'ala wala ala kuma ala inna nasra allah qarib ako ala kaddemen ka soro awma kama qala kum ni ala ko aya wore kono fa inna mal usri yusra ala ko hada madai ikado ni gele ya kere ka doro no ya de bar no fe ni gele ya kere ka doro no ya de bar no fe وكما تكون شدة ينزل من النسر مثلها هذا مدين كلين كلي كادو كو جليا دي كاني دغري ميني اون يغونا دمي دبي جيكا كورولي حكم من بك جليا حكم من بك لا جربي حكم من بك ني منو ني سبت لا يسبر لا اون يغونا دمي بينا ولهذا قال لا ان نصر الله قريب نين دكو سالاكو على قدمن كسو اوما ومبلمون
la jarabu fureninde hada maden shikana amerika nyanama yakono ko ebe ninchi nyainde ta ko ibe barake nay o ebe ninchi nyainde fojiya kono ko ewa ibe ketchiya folay mugo chela jama'u chela ko edo be tolla fala lati la jarabi wote kede la jarabu de bena mais alaka jonnunu ciya tiru alabu la jarabi de nyato la bila koy parce que alaka dine min fulani nya ala ba timme do foy te saka ni dina ciya mais ala be hada model la jarabi de ni la jarabi na ni ka ciyaay ila la jarabi ni ka ciya fole ila jarabi ni ciya kele ila jarabi ni alaka dine nyuman kele isabatila isabarila la jarabi dare ka nyogona foni bena anyogona hera bena iye tora soro iba nyogona hera soro no oteke sabati ko de oteke sabati ko oteke sabali ko ibe sabali de ka sabati de o ko fe alaka hera bena alaka demembena يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون على كتير ما أبني نينكا وكان نفلولا وكان كالت جمان نفقتي وكان نفلولا أبيكم سيبوا يتشيد نينكا نفلو كان جمان كان نفقتي أكان كدو يرو جمان قل على كتير ما فويه ما أنفقتم من خير فللوالدين أبا كان نفلو هنو نفقتي نفلو دو يرو نيما ikan na fulo do yoro mi kateme yoro beka folo ini min ka suru kateme jiya ka mo beka min ka ewa nema beka kateme jiya ka mo beka min hinale bela kateme jiya ka mo beka folo ikan na fulo ni kera na fulo tigi ikan na fulo do yoro folo yo de folo o ye jumaye falil walidain ibange baka fula ni be nafagatili kay bange baga fula nafagatili damina ulude la folo ulude ku kay ka yurwali no ka seba ya do folo ani kan na folo tigiya ika bange baga fula de ka do folo wodi ata wajibile be denka ni seti ka bange baga fula yurwali be u fula kan nafagati ka wajibi de kan nafagatili kay bange baga fula ka wajibi do ika wodi ata wala ya damina bange baga fula la wali aqrabina ni bange baga fura boraye ikabali masru al aqrabu fal aqrab mo ka suru makata yurumi kata chogumi nyuma ya ani nafaqati fana kata o chogodela wal yatama ani al yatimum mo munun faw sarata bagatula balo bagatula na fulo do yuroye ulu fanaye wal masakin ani fantaw mo munu haju kera sa fantanya kera sababu ye utese ka haru ka ko nyanabo ni mo mi se tigni na folo tigi ni sebe yuru wali biye na faqatini na folo do yoro yewlu fanaye wa buni sabila ni siradew mo mi be tamala tamade na ka siro fana u desera yoro mi ka deme akase yoro la o fana ka hakke ba ka kan na folo la o ko pe tumami ala nana na folo do yoro ka haju tiku kere ya kunu fo folo bange baga fula ikabali masuru aliyatimu fantaw siradew tumami alaye nunu fo nunu de haju tugiye o ko fa nana gorobalike ako ma tafalu min khairi fa inna allah bihi alim aw abi hera ke akera ni mugo munu fora wewa akera mugo were de yo abi hera koni ke mugo de ye ala bado na ya do Allah nyine munye abawu sarala yawmal qiyamah وما أنا لآية نآية لنين مني يسألونك كيف ينفقون كيده وبنو ينكو كم كان نفلون نفقتي تشغدي فبين الله تعالى ذلك نفلون نفقتي تشغو على يا بانغويه وقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي اسرفوها
في هذه الوجوه نو ينكو كانكو كان نفلو نفقتي تقولي تيري أفوي كن يرو منفلن ينا فورو يكوكو كان نفلو دون يرو دلا وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية ميمون بن مهران ين آية كلا دوندولا أكو هذه الآية تلا هذه الآية ثم قال هذه مواد النفقة تمام ميمون بن مهران ين آية كلا أو أكون نفلو سيب مغميني يروالي بمغميني أكون نفلو دون يرو فلده ibange bagaw ibali masru aliyatimu fantaw siradun tamadun akonna fulo don yoro fulade ako ma jakara fiha tabula minye dundu foye tabula dundu sugu dodere afam fula bedda tugule ako o dundu sugu goselima foyade wala mijimara akon woni fo o ma fo nunun kono de wala tasawira li qasabi kayiri mugoni ndila kusa iri mugoni dilanun kanna fo do la kusa katunu bilu kaso kono ko so prefe ako ma fo yade wala kisi watali hitan ube kata kogo ferabo ki ka so beke ewa tapi dakabanu me so kogo kata tapi dakabanu dilo wala ka pempe wala ani ewa birifni dakabanu ko pempe so kono na ka so kono na beke fini ka masrini fini ka fere boni fini akoma foyade bas wode ya to doni ko ki ka so kono na kogo ka pareni fini do ko makarhu do ko haramu ko na ya soro darurado mana tile ka kalade kogo abe kalaya so konona abe kalaya ibolo uye fini pempe kogo la pura ka do ni kalaya indeche oye darro basitola ube ebe so min kono akogo be sumaya de kojugo iye fini pempe ewa genge ewa so ewa kogo la puru ewa fini ka do ini soyi kogo inka sumaya de che oye darro ire meni ote ka so konona kogo be pempe ka be gengeni tapu ni finu ye ko ebe so konona parena ye doni ke baw doko makaru doko haram aw meymun bi muhrana ko ama fonna faqati do yoro la yade summa qala taala o ko fala ko wama tafalu min khairi fa inna allaha bihi alim ay mahma sadara minkum min fi'l ma'ruf waqtu ni hera ko bora awla fa inna allaha ya'lamu ala badode وسيجزيكم على ذلك وفر لجزاء ني الا يا دوفنا ابا سر لا سرد فلي فانه لا يجلم احد مثقال ذره بس قالت موسي تورو دنگني بلني فتني حكي نغنا على موسي تورو ناي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا إنذار من الله تعالى للجهاد للمسلمين keni ninye wajibiliye ni ala ye jihadul na ya wajibiya silamuka an yakufu sara li ada an hawjatil islam ko silamuka jihadu ke o ka kafiru ka jugu toro mina kabo silamiyama wa ala juhurun al jihadu wajibun ala kulli ahadin qajan aw qada zuhuri ako ko jihadu ye wajibi de mo kelen ka e tara jihadu yor la isigra ino la jihadu ko ni ka wajibi fal qa'idu alayhi idha ustu'ina an yu'ina emi sigilendo imata jihadula ni darura ni ujurahu ye na nyimu ni fe ko ka jihadu kala udeme wa in ustuqisa an yuqisa mu dama kasini ye jihadula ibe shaka minke ake wani ustufira an yanfira mu ya nyini fe koy boy ka kata ikabo kata jarubo kata jaruna fa illa muhtaju ilayhi qaada wala nu ma hatagima waqti ibeshigi
قلت بنكسر كو عليكو ولهذا ثبت في صحيح من كوتا ثبت را حديث سهل كنو من مات ولم يقدم ولم يحدث نفسه بالقدر مات ميتة الجاهلية أنا حديث سهل كنو تيرين كنو مغمو سارا كسوري ما جهادوك أي رمى دليك جهادون نيا إدو سكون كنو أبدا ni sara o chogola jahili sara ni hada madahari ni kanya na maya kono masika jihadu ke angane duskun kono kono kafu ni alaye ewa jihadu shedi amma ni islamu ye jihadu she soro we jihadu wuli ne be jihadu ke ongani yatade me enya na maya la ime jihadu ke ni ngani ya madeli ka do duskun kono abada ni sara jahili sara wa qala sallallahu alaihi wasallam yawm al-fatih makka dayele do ciren ko la hijrata ba'da al-fatih awa akum makka dayele len ko fe ka ke salama duguye hijra take makka tuguni kabo makka ko beta yoro wore fokata jiyawle makka beto salama duguya de la mogote hijra ke kabo makka tuguni walakin al-jihad wa niyyatu me jihadu be ke makka de jihadu ma tuse de jihadu ko ni be ke makka ani ni be koko ke ka kenin nganya nyumani dusun kalashi وإذا استنفرتوا فانفروا أو تيدن كنو يا نيناو في وقت مي سلاما نيمو يا نيناو في أيوا كو أكبو كتا جهادو لا أي بودة ni silama jamanaw nyemaw ni ala ya fanga duma sangosa nu ye jihadu forme uko aye bokata jihadu la akabo wadi atala ko kutiba alaykum alqitalu akwala ye ewa kile jihadu kauka fardai وهو كره لكم أو فنفله أبي جهادكم ألا يجهادكم كفرداي أو بجهادكم فنا بس كجهادو من فعل بالا سجن بالا تاما جون بالا نفر كسر بالا مسقد بانو في ودياتو نين بجهادكم من ألاكو واسان تكرهوا شيئا من أبسك أو بفندكم وهو خير لكم ودعوما هيرين jihadu ka gelenin kan nimba ko me jihadu de ye heraye nimma silamama abeke sababu jugu ba nyabo ela ibe lafiya jugu bolo silamiya yerebe lafiya jugu bolo wa huwa aw besga fendo ko wodi aw ma heraye wa sa an tuhibbu shay'a aw besga fendo fana kanu wa saru lakum yawma bonede jihadu baliya nimba kanu kele kana wulin kana ta kele yoro lan kana do problème la nkana do kola nimbe nim fede me fendo be nimbe se ka kanu yo oye ko jugu de nimote nimma hera ema silamu kala halay dugu ko ka biya ni sete silamu ye ni jihadu ke u kala halafu le kafiru boloke anka dina ta ka sago anka dina ma ka sago soro anyere manka sago soro amman ka sago soro andawna amman ka sago soro musula amman ka sago soro anka dula amman ka sago soro anka jamana kono munyake jihadu baliya shemin te islamaw yenube kafiru fa ku jihadu wallahu ya'lam wa antum la ta'lamuna alla de be fendo awte fendo de do ni ete fendo alla de be fendo ni alla ye min latigi mo de ma heray ko ala be kodo latige jonye abe etoro abe digila kasori ka hera bodela jombe fendo kanu inni kin ninda ka funkan ni soro funnin ka ke ala be abbale ateke amandeye me ba soro ka hera bodela ala de be fendo ute fendo wala to bunka sirtu wa qawlu wa huwa kurhu lakum ay shadidu alaykum alay kele kawka farday ne kele fana mande awye alla nyine munye kele fana ka gele auka wa musaqqatu kele fana musaqqade auka wa huwa kadhalika kele bo chogo dalale fa innahu imma yuqtala aw yujraha ma musaqqati safari kele fulede ni hada maden tala kele yorola imma ini faga imma jugu ni jogi imma ina gele ya soro tamala tama min beke kata kele yorola ومجادلة الأعداء أنني كافر بنيغم بوكي ثم قال تعالى كفي لكم وأن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أي لأن القتال يعقبه النصر والجفر على الأعداء ni alako au be fendo ko wodi au ma heray
parce que ni hada madenya kele ke sisa nimbe kele no fe oyede demeli de be kele no fe ni e jihadu ke mimbe o jihadu no fe ala bi demede ala bi ikorta ki bange dugu kare wal silahu ala biladihim wa amwalihim aw be fanga soro kafiru ka dugu ka abe fanga soro ka kafiru kan nafulu mina wa jararihim wa wuladihim abe kafiru ka jiryawnu ka dawmina kele do be ken o sabawi wa santu hibbu shay'a wa huwa sarrun lakum aw besga fendo fona kan wode yawma jugumai wa haja ammu fil umuri kulliha aw ni nyegoro bale da ko bela hada made e be se ka kodo kanu ka soro o ko manyima قد يحب المرء شيء وليس له فيه خيارة ولا مصلحة هذا مدين بسكا فندو كانوا يكا هيرا شيتولا يكا مصلحة شيتولا ومن ذلك القعود عن القتال أبولا كشيغي كابو كلمة كشيغي ككلتوي قد يأقومه استيلاء لأدو على بلاد ولحكم مسلمو سيغرا ككلي ككلتوي وبسكا كي سببو جوغو بي فنغسرو سلاموكا جوغو بي فنغسرو كدوغوكا جوغو بي فنغسرو كيروكا كيري تكي كوبولو وكا كيري بي بي جوغو بولو ثم قال تعالى وكفي الله كون والله يعلم وانتم لا تعلمون اكو الله دبي فندو تفندو دي اي هو علم بعواقب الامور منكم الله دبي كون لبندو كتمو هذا مدينكا واخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وغراكم او على فلك كبرني فيني او كان يما يا بالا كان يالي بالا اكا هيرا بالا اكا جيان ان اكا الله فاستجيبوا له ولا على بول كتمنا اي على جابي وان خادوا لامره اي ركل على كان يامر كني لعلكم ترشدون نايوكي ولا ابيكم نجاسر ابيكم داسر ابن القيم الجوزي تمام جاد المعادي في هذا الغير العبادي عليكم أن جهادك جهادو مرتبة دو أكو جهادو فلو 4 مراتب جهادو مرتبة ناني دي فلو جهاد نفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين jihadu yani martaba nani de kiyere kun jihadu folo yode kiyere kun yere jihadu folo yode jihadu folo na ka shaytane jihadu sabanna ka kafiru jihadu nani na ka munafiqu jihadu min kalte sabaru o ko fa jihadu nafsi 4 maratiba ayda ako kiyere kunyere fana jihado fana ye martaba nani de folo mo chaman be pa jihadu ay jihadu min bini yere kunce folo odo folo ko famu yali yo yere ke folo wa min be bayna jambayka min be kire folo ni nyogonce ni ma jihadu damina ola folo ka shawma folo ittese jugusila o mo kaninde fam yire kunyere nin jihadu folo martaba nani de do ihdaha adoye munye an yujahidaha ala ta'allum al-huda wa din al-haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi wa mata fataha ilmuhu saqiyati fi darin yire kun jihadu folo munye ikin nin jihadu aka kanda do dina ciya minye fula kodo ala ta'allumul huda wa dinil haqqi inni jihadu fulo aka kanda do dina ciya minye akodo fulo alladhi la falaha laha wa la sa'adata awa ni awa kishita ni yorotai kuna dia tai akan yana ma yoro la jiya kunuya anaka sage yoro la lagara nyana ma ya tai kuna dia tai ni ote dina jima ani cinya fo aka koka wa mata fataha ilmuhu ni minyen nin doniya aka dina don aka kanda don aka dina cinya don nin mankira ola saqiyat fi dareni nimbe kunnango ya sofla imbela
ni nin jihadu aka dina kanda don aka cinya don ka ke cinya dina ka ni nin jihadu ka folo nin be kunango ya jiyani lahara ni nin jihadu folo iyere jija be ala ka dina nyuman do cogo mi ko do de cinya tigu be yoromi ala tay minye ciden tay minye ala famu salafu salih jihadu folo munye inin jihadu ka iko yoro do folo ikanyana ma yakade ni mo yoro do folo kanyana ma yaka nimman nin do nimbe kunangi ya sofula imbela asaniyatu ninka jihadu cogo fulanna anyu jahidaha alal amalin bihi bada ilmihi wa illa famujaradul ilmi bila amali illam yadurruha lam yanfauha ikannin jihadu cogo ya fulanna inin jihadu niye dina mindo iye cinya mindo inin jihadu aka barake iye mindo ika barake ni mo ke eye dina do doni be ebolo me barate ni o doni mi torode atina fa ni doni sorla ebolo ye dina do ye cinya do me take ka barake nay ni o doni mi torode atina fa ninde nin jihadu cogo ya fulana ni dina cinya mindo inin jihadu aka barake nay fana mindo na asali satu sabana an yujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lamuhu nin jihadu to ya sabana inin ye cinya mindo iya jihadu aye cinya imbara sabana weleli ke kata o cinya imma ikam mo la kalala man la ya'lamuhu mo munun te dina cinya don uta dina haqiqa don ika ulu kalala wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-huda wal bayyinat awa ni mo fanake eye cinya mindo mo min tado ima la dunya ima tigi la dunya ma ka tigi wele kata ma ibe ke mo la mo munu ni ala ko qur'ana kono ako mo munu alladhina ulude do yaktumuna ma anzala Allahu min al-huda wal bayyinat ala ye kanda min njigi ala ye della bangale min jing ulu de mogo munu nye ulu dogo wala yanfahu ilmuhu wala yunjihi min ajabillah awa nin doni min be ebolo eyere doni kala eyere barake nay me imam mogo wele kata ma imam mogo la doni mo min tado ima la doniya ya ala ka cinyai ya adogo awa o doni te enafa o doni ti kisi ala kala jabama ninde ye chogoya sabanay rabi'atu من جهاد تغياناننا أن يجاهدها على صبر على مساق الدعوة إلى الله وجال خلقه من جهاد تغياناننا إكا من جهاد أكسبني دعوة كتا ألما تورا منوبة إسرو دعوة لكتا ألما كبو ألك دامفون في إكي من جهاد فنا أكسبني وتورا وكرو ويتحمل ذلك كله لله iko otorai mbeta alakama fa ina istakmala hadhihi almaratib al-arba awa ibn qayyim ko akon nin jihadun marataba nani min fulani akon nin jihadun marataba nani min fulani nin nunun dafa mugo min bolo sara min ar-rabbaniyina edebe laba ko ulama wal rabbaniyina uba fo doni ke baga mununya alaka doni ke baga ye edebe laba ka ke uluye fa inna salafa salafu salihu mujmi'una alanna aliman salafu bibnin baka ko doni ke baga la yastahiqu an yusamma rabbaniya hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu fi man alima wa amila wa alama fajaka yuda ajima fi malakuti samawati ko salafu bibnin baka mujmi'una ala anna al-alima salafu benin baka ko doni ke baga la yastahiqu an yusamma rabbaniya ko eteseka ke eteseka soro ikawole ko rabbani ko alaka doni ke baga abada hatta yarifa li haqqa foi e kacinya dode wa ya amala bihi fulana ikabare ke ni cinyanye wa yuallimahu awa ikadewa mogola duniya la fana salafu be bennen baka doni ke bagate wele ko ulama rabbani fonni sabade ka faranyon ka ela
ika cinya don ni ye cinya don ika baara kɛ n'a ye ni ye baara kɛ n'a ye fana ika mɔgɔw la dɔnniya la pour ka mɔgɔw wele ka taa ma famani alima salaw fo ko ni mɔgɔ min ye dɔɔni sɔrɔ wa amila i ye baara kɛ wa allama i ye mɔgɔw la dɔnniya fajaka yuda ajima fi malakuti samawati ubode wele ibe ede wele sankaba ina sankaba marala ye ko mɔgɔ ba ede be wele sankaba wolon fula ina ko mɔgɔ ba bul qaymu yennin fo ewa nin jaaru fulo fulo de mɔgɔ minnu bɛ pam 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 an b'a ka jihadu wajibilen bɛ silamɛw kan mais a se de tɛ silamɛw ye an b'o kan an b'a a b'an dusukun kɔnɔ an b'a ŋaniya fana ni ala ye jihadu se n'a y'a di silamɛw ma don o don silama sariya jihadu fɔra cogo min silama jamanaw ɲɛmɔgɔw sera ka jihadu fɔrɔmɛ k'a wuli an bɛ ala deli ala k'o kɛ an ka jihadu kɛ an b'o le an m'a fɔ jihadu tɛ wajibi ye ni hadamaden minnu bɛ kɔrɔtɔ fɔlɔ ko jihadu k'a sɔrɔ a yɛrɛ ninkun jihadu cogoya naani min filɛ nin ye nin kelen tɛ e bolo fɔlɔ e ninkun jihadu cogoya naani min filɛ nin ye caman b'a fɔ bi ko an ka jihadu kɛ caman b'a fɔ bi ko jihadu a yɛrɛ ninkun jihadu cogoya naani min filɛ nin ye hali kelen tɛ e fɔlɔ hali kelen tɛ e bolo e bɛ jihadu kɛ ka taa min fo a ka delilaw kala kuranna kɔnɔ a ka diina kala kuranna kɔnɔ a ka ɲa dɔ dɛ donc o la an m'a fɔ jihadu ye qualité naani de ya han an m'a fɔ nin ka jihadu ye qualité naani de tuguni o ma fɔ wa awa jihadu qualité filanan jihadu shaitan ka shaitani fana jihadu wa amma jihadu shaitanu fa martabatani ka jihadu ka shaitani fana jihadu martaba fula e yere ninkun jihadu ayu famu de e yere ninkun jihadu min be ka folo cogoya naani anyo fo mu o bora shaytane jihadu shaytane fana ka jihadu cogoya fula de do ihdahuma jihaduhu ala dafu ma yulqa ila al abdi min as-subuhat was-sukuk al-qadihah fil iman shaytane ka jihadu fure jumai ika shaytane jihadu shaytane be fenyagambile munum bila kana ima abish ishikali minke dina la shikali munum be ikalli maniya no be defufu ke ikalli maniya la shaytane be subuha munum bila kanima abish shika ko munum bila kanima subuha munum shika munum be defu de ikalli maniya la ikati ewa shaytane jihadun kulu kumbe kulu nyone kabo yere la furo ni shaytane ka jihadu furo abe subuha munum bila kanima abe shika munum bila kanuma munum bukal limaniya nagashi ika wulu kumbe kunyone kaboika shaytane ka jihadu fulani asaniyatu shaytane ka jihadu fulana jihaduhu ala dafi ma yulqa ilayhi min al-iradat al-fasidati was-sahawat shaytane ka jihadu togoya fulana ewa ika shaytane jihadu kanyonone ke shaytane be lanyini jugu minun ci kana ima ani shaytane be nindugu munu na abu bila kanuma ewa uka ulu fana ge kabu yere la ikulu fana kumbe kuge kabu yere la fa jihadu al-awwal shaytane ka jihadu folo yakunu ba'dahu al-yaghib mumbeke okofe dankaniya mana shaytane be shikani subuha munun ci kana ima ni ulu kumbe kulu nyoni ko mabbo ila obenani munye ima dankaniya ebe dankaniya ni ala ko yesisa wasani shaytane ka jihadu tugo ya fulana yakunu ba'dahu sabru de bena onofe mana bella nyini jugu munum bila kana ima aben nindungu munun ci kana ema o nindungu nono no la nyini jugu yu kumbe ko fana nyoni ka boila donc o labambe kima munye obe mu wele kana ima mun beno kofe sabali ibe sabali soro qala ta'ala fanako wajalina minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna ala fanako qur'ana kono akonni ala yukenye mawde no be mogo kanda ni kata ciyama ni ala ka nyamaru kanye tuma mu sabarela udankanirani ni ala ka ayawle fa akhbara anna imamatu fi ad-din inma tunalu bi sabr wal yaqin ala yankibariya ko dina kanyema ya
ka fo karasa dirama dina nyema da be min fo dina la mo ba no mina abe min ka dina la mo ba no mina o be soroni jumaye sabali ani dankaniya fasaburu yadi fa sahawati wal iradati al fasida sabali be ke sababu ye kanin dungu ani la nyini jugun ku nyoni ka bo tigima wal yaqinu dankaniya yadi fa sukuku subuhati dankaniya fana be sikawni subuhaw nyoni ka bo ama nin fana famura shaytane fana jihadu ya chugni chugo ya fulade wa ma jihadul kuffaru wal munafiqin faru maratibu aw kafiru fana ka jihadun ani munafiqu jihadun o fana ay martabanani ye bil qalbi wal lisan wal mal wal nafs kafiru ni munafiqu be jihadun ni nani de bil qalbi kafiru ni munafiqu be jihadun dusukunye wal lisan kafiru ni munafiqu be jihadun nenye wal mal kafiru ni munafiqu be jihadun kan nafoloye wal nafsi kafiru ni munafiqu be jihadun ninniye ni martaban nani dido wa jihadul kuffar aqassu bil yaddi me kafiru kunkelon kafiru jihadu ulu kere ani boloye ambe ulu jihadu ni boloye bamuru ni nyogon faka wa jihadul munafiqina aqassu bil lisani me munafiqu ka jihadu be kenin nende parce que munafiqu ye islamu dode o ka jahiru be konte islamu de la bamuru te se kata ka munafiqu kele kale faka ambe ulu kele ni nende ka huja joka وجهاد المنافقون أشهب من الجهاد الكفار بالخيم كو أكون منافقو كجهادون أكو دي كبو كتمي ودي كجل كتمي كافر كجهادوك وهو جهاد قواس الأمة أكو بسك منافقو كجهادون منتم بيتو كده منتم كمو كره كره لون دبوك منافقو كجهادو تيرين كم منتم مو كره كره لون دبوك ورثة رسولي manton nuna ciden kan manton na munu ne ciden ka cinyata wal qa'imuna bihi afradu min fil alami aw mu'minun be joni munafiqu ka jihadu ye bul qaymu ko kum mu'minun be jona ye jinya kono mu kelen kelen wudedu wal musarikuna fihi wal mu'anuna alayhi adu mu'minun be ewa faramuka munafiqu ka kelelela مغمون بمغود دم منافقو ككلليلان وإن كانوا هم الأقلين عددا هل نا ياسر جنيا كنو لك جاتك الدغو فهم العظيمون الأعظمون عند الله قدرا من الله في ولوري كتتركبو منافقو كجهدو كلا وما جهاد أرباب الظلم والبداية دونك أما كافر منافقو كجهدو فوا كافر كجهدو بكني باموري منافقو كجهدو بكني نندي كهوجا جوكا واما جهاد ارباب الظلم والبدع والمنكرات اوا مين تونيلي كلاو فنا كجهادو اني بدع مو كجهادو والمنكرات اني منون بكوكونين كه ولو كجهادو فثلاثه مراتب مرتبه سبديو لا هلا سبديو تونيلي كلاو جهادو بدع مو جهادو منون بكوكونين كه ولو كجهادو مرتبه سبدي الاول باليد إذا قدر ولوك الجهاد تغيا فلا بولون ني شيبالا مانو مين بتونياليلا ني اي فاماي يبشكا تيجي بوغو يبشكا تيجي مينا كابو تونياليلا يبولو با مينا كابو تونياليلا بيديا مو مين بيديالا abake kabida de fo kabida ke kabida chari ni ye fama de ibesheka mina kadoka sola ube besheka bugo akabida mfoli bila uba ka keli bila iba yele mani boloy akabidiya imbila wal munkarati ko konen tugu munum bakke ka ko konen ke ni awye ni famaw de do no be saka famaw be saka tigu mina ko bali ube ko bugo ube ko konen ke ni mina minye ka kari u bolo ba yelema ni nye foloy fayini azaja men ni mugommi ni ewa edesra ete se ka tonyali kala ka tonyali yelemani boloy ete se ka bidia mo ka bidia yelemani boloy ebe se ka kokonen tigi ete se ka kokonen yelemani boloy mumbena intakhala ila lisani ibe wuli ka bo bolo banilila kata nenna inemba fu ni e ka bolo te se ka bidia mo ka bidia bali
e ka bolo tɛ se ka tɔɲali kɛla ka tɔɲali bali e ka bolo tɛ se ka ko konintigi ka ko koni bolo tɛ se ka yɛlɛma i nɛn k'a fɔ n'i ye dɔɔnikɛbaga i ye kalanbaga i faamulen don i nɛn k'a fɔ nin ko masina min filɛ nin ye tɔɲali de don nin kuranna aya kɔnɔ tɔɲali de don ciden karisaw kɔnɔ nin ko masina min filɛ nin ye bidiya de ni a dalilaw filɛ nin dalila ye nin ko masina min filɛ nin ye nin ko kɔni min filɛ nin ye haramu de don ni aya ni hadisa ye i nɛn b'a fɔ marataba sabanan fayini azaza ni dɛsɛra nɛn fana fɔli la e bɛ yɔrɔ min fanga bɛ bidiyamɔgɔw de la tɔɲalikɛla minnu bɛ fanga bɛ olu de la awa olu de maralikɛlaw bɛ ɲɔgɔn fɛ fana faamu bɛ ɲɔgɔn fɛ bidiyamɔgɔw olu ka jama ka ca fanga bɛ olu de la olu de faamu bɛ ɲɔgɔn fɛ ko kɔnin kɛbagaw olu de ka jama ka ca fanga bɛ olu de la olu de ni faamu bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka fɔ i bɛ mun kɛ jahadan bi ghalibihi i bɛ jihadu kɛ ni i dusukun ye sisan tɔɲalikɛla minnu bɛ tɔɲali la e bolo tɛ se ka bali i nɛn tɛ se k'a fɔ a ko i dusukun kɔnɔ bidiya mɔgɔ min b'a ka bidiya la e bolo tɛ se ka bali e nɛn tɛ se k'a ka bidiya in fɔ fitina ni balawu de b'a la a ko i dusukun kɔnɔ ko konintigi min bɛ ko konen kɛ e bolo tɛ se ka yɛlɛma e nɛn tɛ se k'a fɔ a bɛ kɛ balawu ni fitina de ye donc a ko i dusukun kɔnɔ ninnu de la ye mun ye man ra minkum munkara falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان بن قيم فلك ني حديثا de tilakata ni tila yoromala ciden ko ni mogo minye ko konenye ayelemani boloy ni e bolo tese ka min yelema innen ka fo ni tese innen fana tese ka min fo akoy bisukun kono donc tuman bun khaymu yen num fo ako fahajihi salasatan asaran martabata min al-jihad wa akun nunum bennu yu faranyogon kasisa jihadu chogoya tani sabade fuleninya nin jihadu sugu munu fuleninya jihadu chogoya tani sabade fuleninya sisa ako mamata wala muyaghdu wala muyahdisu nafsahu wala yuhdis nafsahu bil khajwi مات على صعوبة من النفاق رواه مسلم تمام إن فاكو جهرو ين كالت تاني سباري بو أكوني مغمي نيا كنيانا ما يبكي نين جهرو كالت تاني سبا من فلني إما سي إما كلنكي إما نيا إدو سكون كنو فنا نين جهرو كالت تاني سبا من فلني إما كلن نيا إدو سكون كنو فنا كوني على يا نويا يباكي إسارة akoy sara munafiqiya chogoya doka e sara munafiqi isara ni munafiqi jogo doye ni hadisa muslimu yabo donc la jihadu yani maratama tani sabade donc nim mo ba fo jihadu te oyete de jihadu be damina yere de la foro anko famu ni itilala yere la jogo min be yere kere fulani nyogonje se o ma folo inni jogo min bi yere kere fulani nyogonje she o ma folo jogo min bi yere kono folo i kere fulani nyogonje ni shera o ma wakati min ibobo kata shetane ka jaruma ni shera shetane ma wakati misa ibobo kata kafiruma ni tilala kafiru tala ibena munafiquma ni tilala munafiqu tara to yali kelawna bida mo munum bi chela sa ani ko konentigo bena wuduma jihadu betanin chogodela nibul qaymu ya fo jadil maadi fi hadir ghayri libadi kono سورة البقرة آية مثل أن تنسبة قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه ala ko ciden ma u bɛ nin ɲininka ko lahoroma kalo ninnu ka kɛlɛ k'u kɔnɔ a bɛ cogo di nin fana sababu ye mun ye ciden ka sɛbɛw taara kɛlɛ dɔ de la parce que lahoroma kalo ninnu filɛ fɔlɔ min ye muharam julqada julhijja muharram arajaba nin kalo naani de lahoroma kalo ye doni ke bagaw kan ɲɔgɔn sɔsɔ bala yala haribi parce que fɔlɔ la kele a haramalen tun do kele kana k'u kɔnɔ u bɛ bɛnnen b'o kan mais haribi o haramu sabatilen dɔ ba u bɛ a tuusira o de sɔsɔli bɛ doni ke bagaw ni ɲɔgɔn cɛ doni ke bagaw dɔ ko ato haramalen do kalo naani kelete k'u kɔnɔ ko me aya nana tuse ni ala ko aye mushrikun faga na yu sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ qatilul mushrikuna haysu wajaritumu kube haysu saqaftumu aye mushriku kele ayu faga na yu sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ don kibaw do ko oye la hurma kalo naani kele ko ya tuse do ko ayi lahoroma naani kɛlɛ haramuyali a b'a nɔ la a haramuyara an ka kɛlɛ kɛ lahoroma kalo naani kɔnɔ fo ni mɔgɔ min y'an kɛlɛ dɛ a bɛ komi ni haramu la ni kɛlɛ tɛ kɛ mais ni mɔgɔ min y'an kɛlɛ haramu la an b'a kɛlɛ lahoroma kalow fana tɛ mɔgɔ da minɛ ni kɛlɛ k'i kɛlɛ a kɔnɔ mais ni y'an kɛlɛ a kɔnɔ an b'i kɛlɛ ou bien n'an ye kɛlɛ dɔ da min na lahoroma kalo donna kanto kɛlɛ in na n'an ko an bɛ kɛlɛ in jɔ an k'a jɔ lahoroma kalo ka tɛmɛ kafiru bɛ fɛrɛ ma an bɛ continuer kɛlɛ fana la mais ni ninnu tɛ lahoroma kalo ninnu ka kɛlɛ ye haramu de dɔɔni kibaw ka kuma filanan na bon nin kɛlen sisan ciden ka sɛbɛw taara kɛlɛ yɔrɔ de la ja arajaba kalo jɔra lahoroma kalo do k'u to kɛlɛ yɔrɔ la olu ma bɔ kalo in jɔli kalama u ye amuri buni hadrami u ye ale faga a tun bɛ kafiriya la u ye ale an'a ka jama kɛlɛ u y'a faga k'u ka nafolow ta ja arajaba donna olu t'a dɔn tuma min kafiriw y'a dɔn ko amuri buni hadrami ciden ka sɛbɛnw u y'a faga lahoroma kalo la an'a ka jama k'u ka nafolow minɛ u nana ciden ɲininka u k'a ye taa mamadu ɲininka olu de ko lahoroma kalo naani ka kɛlɛ ye haramu ye olu filɛ ka anw ka mɔgɔw faga kɔnɔ ko kɛlɛ k'u ka nafolo minɛ a ye taa ɲininka o la i y'a dɔn tiɲɛlikɛla min b'i kɔntoro la wagati bɛɛ a bɛ ne b'a telema jɔ de a ka defo fitinin ye e la dɔrɔn a bɛ wuli defo fitinin a bɛ wuli ka kunbaya wo fitini dɔrɔn n'a y'a yɛlɛ dɔn a bɛ wuli ka kunbaya k'a pɛrɛ k'a jɛnsɛn ka diɲɛ jɔ i kan hasidi b'o cogo de la jugu b'o cogo de la min b'i kɔntoro la i ka defo fitini t'a bolo dɛ i ka defo fitini a b'a kunbaya de nin kɛlen tuma min kafiru ye nin sɔrɔ u ko a ye taa muhamadu ɲininka ko ka mɔgɔ faga ka kɛlɛ kɛ lahoroma kalo la ko a bɛ cogo di a ye taa ɲininka o la donc ala ko yashalunaka ni sahril harami qital fihi aw muhammadu beni ɲininka kafiru beni ɲininka ko lahoroma kalo nunu ka mɔgɔ kɛlɛ u kɔnɔ ko o bɛ cogo di u beni ɲininka nin na kul muhammadu fu ye qitalu fihi kabiru ka mɔgɔ kɔni kɛlɛ lahoroma kalo la haramu do kabayira junubu do nin y'a yira na i jugu ye mɔgɔ ye cogo cogo hasidi ye mɔgɔ ye cogo cogo mɔgɔ y'i ɲininka fɛn na cogo cogo pour k'i ladɛsɛ ou bien k'i lamaloya cogo cogo tiɲɛ ye min ye
ebe tinya min do delela wala qur'ana ni sunna e kano jengade ko parce que ninye nyine ka kin korobode mfana ka fengure fo ninye min te tinya o te daga yede min sabati lendo ibode foy ala ko cide ma fuye ka mogo kele ka kele kele la horma kalola ka bayra junwude do atepe mais defo munumbe ni nyaira ala bina kafiru fana defo fo kayranna kafiru ye cide nyinin kalim min kenninne ima cide nyinin kade ko ube ala ka haramuni haramu bali nyini de cide nyinin ka kunye de fasiqiya anu bodembe ala ka nyamar kanko no ni fasiqa de bela ni nyinin kalmula dina matarafalini dina nyinini ani dina sabatili nyinin kalite de fasiqiya de be yu bela ni nyinin kal sugula wodi atola ko wasaddu an sabilillah kam mo kele la hurma kalola cinya do yekka wa jino haramu lendo me wasaddu an sabilillah kafirun aw bake kam mo sagi ko kanado alaka sira minna wa kufrun bihi ani aw bake ka kafiriya min keni alaka sirai wal masjidil harami ani aw bake ka kafiriya min keni alaka misir hormale nye ka kafir kuma munun fo akoro ka kafir ke wale munun ke akoro wa ikhraju ahlihi minhu aw bake ka misir hormalen ka dunkan labbo misir hormalen ko mi cide ni mu'minu de kakani alikaba katimau ko aw bake ka mu'minu toro kugge ka bo makka aw bake ko min kede akbaru inda allah o de junubu kabbo ala fe kateme ikam mo faga allah hurma kalola o de ka junubu kabbo ala fe kateme e kam mo kele la hurma kalola wal fitnatu aw bes mu'minu la fitna lim min ka dina la wi mu'minu yam min ka bake abaku kullu fitna u ka dina la abake kullu fitna u ka mu'minu da abake kullu jarabi kullu jaba u ka dina kama akbaru min al qatl ode junubu kabo kateme kam mo faqa Allah hurma kalola yenni donc cire ñu jabe ka cinya fuye me cire ñu defo fo ulula ala ko cire ka defo fo ulula defo munum be ulula ulude junubu kabo ulude ka gele kateme e kam mo faqa Allah hurma kalola junubu mun be awla o ka gele la hurma kalo kelenya aha aw mu'minu koni qataw yansuru ne ka sebo ye mo faqa la hurma kalola kasorota kalama ne nin junubu ni ala soso ni fashiga ni kafiriya munun ba bolo o junubu kabo kateme ka mo kele la hurma kalola donc wala wu yella hurma kalu nyini kalim minke fengore maw bilala de fashiga de wa au bilala cinya nyini na tawye na ya nyini ka fashiga de ya au tai au bake kam min ko jugo antai ujabiran ndela o ko fala ko wala yajaluna yuqatilunakum awa ako kafiru tawuli ubaw kele de koy utawuli ubaw kele de utaka kele dabila fana hatta yaruddukum an dinikum in istata'u fumu fu kawsagi kabaka dina de la nu shebe wala ayen fana ye ala ya yira mu'mini la silamala kafiri bi ka kele minke ati kele ikan nafulu kamanna yen nafulu suru nabi toye koy kafiri ki kele ewa ninye ewa ika jamana kama na ika jamana surabi toye koy kafiri bi kele ika dina inde kama ni ma bo dina inde la ka koy kafiri ini kafiri teke kele nya abada kana te kafiri ka masalaha ka yede hari ka jamana tile ka fando de kafiri ma ube hari ka jamana nyere ka fo kafiri man ton ka jamana kono ne koni kanyana ma ya kono dorom mi aka hera be yitai hari ni yo ke kafiri ati toy parce que ale ta ke ki kele na folo kama atake kai kele ko ika jolin kama ika ki faga ki bojiya kono doro atake ki kele kama abi kele dina inde kama ki to ika dina inna ki ka dina in toy bolo kana miri ko ni kafiri bebe mo shi kanu miri silama shi kanu bilay kunna ka foko e ka dina de be bola bake ka wole ela ko islama de e abake ka eye kebe salliwa abake ka eye kebe suwa abake ka eye kebe hiju abake ka eye kebe qur'ana kalawa jinya hera be kai ki yere dama ina tebe parce que ale ka tile kunye ka dina inde foi ka sage ka boy ka dina de na se bayla
na shebala wadi ato abdurrahman sadiqun ni yoro fanala ako amul li kulli kafiri awa kunni ewa aya fana yi gorobali de nimbe kafiri bede ta fokata jiawulin qur'ana jil wati kafiru dorontere akon nimbe kafiri be ka fokata jiawulin la yajaluna yuqatiluna khayruhum kafiru tawli ubu tanaw kelede hatta yarudduhum an dinihum ko kawsage kabaka dina dela khususan أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكو كركري بلوكا كركري بلوكا يهودين النصارى وتسلامو كللي دبلا أبركات الدين لا فنا يدين بلا ده أكو دياتو كتاب دونكو الفون جمعيات ويتون دلا والنصارى دوات ويكولي كلاو شركة جيا فامبه وبسو الاتباع ويدغترون شركة جيا فامبه كو كتا مغو فراكي كاسر فراكي لتكوي وبنوا لمدارس كافروا يكلا نيرون جو لججب الأمم إلى دينهم puru kam manton sama katu ka dinama ikam manton sama katu ka dinama wa idkhalihim alaihim kullama yamkunu min as-subhi allati tusattikuhum fi dinihim awa kafiru yefere bede ke fana fimmo fembe sikado silamon kono fimmo fembe sikado silamawla o ka dina kola kafiru yu yere jijabde ke kode bila silamawka وسمو يسيب فمو فينا شكا شكلا كابلا كاف إوا سلاموكا برو كولا شكا كدينا لا وسيب شكا شكلا كشكا شكا دوار دسكون كنو برو كولا شكا كدينا لا وبودك الله أكبر أي كافر اللجي أي لا هلا اللجي دوكو كلو كاكين إما يهاران كا جمانو مغو كوربا فلو منون تمنا منون بجيان كلاما نو بكو كلاما ساني كافرو كان مالي uyo ka cido nde bila kana folo kana jamana nunu nyala ku laje tumamu ye anka mugo sorobe la hala minna uka dina uka gelo bolo chogomi ubel uka dina munun islamiya jogo be nyugonta uka gelo bolo chogomi tumamu yo do ku kala hala be do utarafu kanyemawe uko nin jamana ka mugo pro anka shen nunuma ube minka ube uka dina minka ka gelo bolo ukata bolo nukalla da munun bubula ka gelo bolo pour ankase nunuma fo ankata nan ka kalande fo ankata ne anka kalande hakilina munun bubolo ka o hakali nan ko bo ka kunkulo sembe kono kanta bilay ni wote ante sola de e koli nana nin kandeka o koli nana nin kandeka ima inanuka e koliye Qur'ana kal adabu kelenta kono silamiya ka adabu kelenta kono silama ko shite o kolin kono bal ko munum be kala kono comme abdallah sadi fule ka fo chogomi ka ko fo yere ka ko ila kala ko yere dola munum billah shika ka dina la yere ubula kala ko dola e kolina ubi shika la garala ubula kala ko dola e kolila ubula shika Qur'ana la ubula kala ko dola ubu shika ala yere la esga ala yere be ubate ubula kala ko dola e kolila mumbu ila shikalla gara ko yerela ewa epu ye munke uka okoli mun fule ninye kamgo la kala minye islamiya juguya arabu juguya uye ode de mugo dusukun kono kankan mugo ni arabu ni islamiya farapeu ima ya arabu ko ni ya fo jamana hari munu nyere kala na telemanke tibabu ni kafiru ya arabu juguya do anka mugo dusukun kono puru ukana takka islamiya famu puru kana islamiya kanu hari munu nyere dina kala mimbe arabu fe anka jamana kono illa marahim rabbi wala hinna mugo kelen munu made suna bebu la goside ukakkala unde ka sababu de nasaraw de ka sababu de ukakkala nyoro munu fulen ninye ukaddo toro so munu fulen ninye uyo kaddo toro munu nati uyo ka welele kala uchare jinya fambe ube islamo sage kabo ka dina la chogomi hari arajo delalin fule tele delalin fule sinama delalin fule kafiru ye erenyo bado de ke ko ubese sila ubese ka silamia ubese ka silamia detru chogomi ka silamia bo jinya kono chogomi dobena aba fo nin jamana inna aw yahudiyaw de
ne silama don ndo trompe nyu bo silamiala nyu ke yahudiya do ba fo an nasara jamana la un chrétien jamana dola ne silama don ndo bo silamiala nyu ke chrétien nyenninke o kanyema kuma akombe min fo awiye mogo shite se ka silama dembo silamiya kono ka ke yahudiya nasara shite se ka silama dembo silamiya kono ka ke nasara fo silama demfula silama demfolo silama demmi aw ya soro silama dendo silama togo bala me afama lakala foila ka dina la ta ka dina ka foinyedo faye silama togo kala dro me ama lakala ama dinya foinye irala ate foido ka dina la ni silama den sugu aw besega ninke yahudiya abesega ninke nasara parce que ata ka dina kalama silama den fulana aw yahudaw be min sura nasara be min sura aya soro yoro dola harabe logoma min do adda kuna tabolo abe mi jimmi mi atabolo abananendo abe fura mi nyini ka yere fura ka tabolo ni silama den sugun abe nin fana soro abe kungola madumuni soro una na ka dumuni dama abe ni minogola maji soro una na ka ji dama abananendo amasika fura ka una na ka fura ke abe sika ni silama den fana soro ka ke yahudiya ka ke nasara parce que dogum baka jamana ula ma mo sara chaman soro ni odeya docteur sawni ji nunu ndini fura keli nko malien chaman kera kerece ni wulude awa ko ni islam dem fula taw te se ka islam den sisro ka bo islamia la membe min fawiye aye islamu to ka islamia la me akul lasika u ka dina la aku jogo tiya aye islamu to ka islamia la me akul lasika u ka dina la donc aku jogo tiya parce que na yu bo islamia la ayu ke chrétien ayu ke yahudien u ka jogo benye no jogo nyana u kera kafiri u mankera ewa u jogo ni ayu bo ka dina la ayu ke chrétien jinya koni la u ka jogo benya la gara de be manke la gara de la min na yu to ka silamiya kono ayu laksi ka ka silamiya la ku ka jogo cinya u make jinya u make la gara jinya kono jogo cinya lete se ka fo nyana bo o make jinya ka jinya cinya o ka lagara cinya na be min fo ay nin kele de ta ka silamo segere awa charili kera ninde ka arjo so dilala cinema so dilala tele so dilala pour be silamo la shika ka dina la chogomi anu fana ube ewa silamo jogo cinya chogomi uyu ka kala nyoron uyu bila silamo jamana kono ube silamo la shika ka dina la chogomi ka silamo ka jogo cinya chogomi unananu ka kiru nu ka lo kunta uye silamo jamana la anu ka lastenu ka demokratu silamo jamana la ube silamo la shika ka dina kono chogomi ku jogo cinya silama jamana fule kafuru boloni jogode la awa hari bute faranna fanade umu se soro hari biko uba kade kanka dina into ambolo lutanto e koy umankele jamana nunun kama koy umankele anka wori nunun kama koy umankele komu kan faga kabojiya kono te koy ankele kunye dina inde ka dina into ambolo anka kelete dabla koy mogo si silama si kanu bide ka hakelela ala yere fule kofo fanko de fam ala ko wala yajaluna yuqatilunakum awa kafirun te wuli aka keleli la bara jiya ka kafir bede fo kata jiya wuli o te wuli aka keleli la bara utaka keleli dabila bara hatta yaruddukum an dinikum nistata'u fu kausage kabwa ka dina de la nu shera wala me ube shawla tuma dana misariyen nimbe fa ko lakin al marju min Allah ta'ala akum mi ambe min jigi ala pola ambe min jigi ala fe masammin korota lendo ala yen nin dina suwaji silamu yede kan bila nin dina kade ka timmanyede ka dafanyede ewa ka garanti tanye nin dina ni mogo ko be nin dina fagara ba nuro fagare ala teso wa ya ballah illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun ala be ba fo aka kan nuro intima ka silamen intima ka dafare hari ni o majja kafiru ye kafir te sen dina la ubu yere sege wori ato ala ko innal ladhina kafaru
أكون مغمون كافريرا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وبوك النفلون نفقاتي فلو كم مغو سجي كبو على كسرما فسينفقونها على قبوك النفلون وبا نفقاتي ده ثم تكون عليهم حسرات وكفي أبيبكم أبرديه ثم تكون عليهم حسرة وكفي أبيبكم أبرديه ثم يغلبون وكفي السلامو بين السيئوما وكفي السلامو بين السيئوما والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ألكم مؤمن كافرين على بوبي فرنجون كاتا جهنم بده ولا كافرون كموي ونوكا فينانسيما ونوكا كلا يرو دلالي ونوكا دوغتورو تشالي دوغو كولوكا ونوكا كولي كلاو تشالي دوغو كولوكا هاروكا كلاندوم بي سلاما ويرلا بني سلاما كرمو سلاما دوبو دمبي كتا سلاما نيماني سلاما كرمو ياما كافرو كتشيدون ديدو وكا كلاندون ديدو وباكي كو فينانسي ديبيدي لا كورو دوما سلاما جامانا وكونو بي سلاميا تشيا تشوغومي مي يبي يريدي حلاكي كيكا جيا تشيا كيكا لاغرا تشيا iteseni islamiyala ulu de fule jamana nunu kono ba fo ko kamito ube alan nani ube qur'anan nani ube islamiyan nani ube islamun nani ube ciren nani ube shebon nani kaddankari min bela kafiru ka cida unde do ubo finase ko foreme ko bila islamawla ko bila islama jamana kono me aw yo aka karamo yo ani munu nyawci yo munu ba finase abebe deseya aseteni islamiyala aw bebe deseya abaka moyen beke abaka farikolo nafatika abaka tama beke abaka sege beke abe kungo kono jawnta abe dogotoro ke abe fembeke abe dese nindinala ala de yafo ako kafiru bu kanna fulun nafaqati puru kam mogo sage kabon nindina ma akuba nafaqati de no be predi abela o ko fe islamia benashuma an hakili sigilen banka dina kono ambella jarabe koni nan sabatilen toranka dina kandu sugun kala sile kafiru nu ka cido nu ka moye u bedde se wutese bede yubila ni islamiyan no fe usago sorola ama sorate sorofana o ko fi ala ko ako o man yartadidi minkum an dinihi awa ala ko ni mo min murtila ka boy ka dina la mana ni kafiru shera ka e murti ki boy ka dina la fayamut وهو كافر إيسارا إيكا كافر لما فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة نونون تقلا مغو على ينونون دي كبارا وچيا جيا عن الآخرة ودي أتنكو كافر وكتشيدو نوكا كالاندو منون بسلاما وچيلا سلاما جمعنا ولا يباو حلقي دي فو وباكا جيا دي چيا وبولو كاكالا غرا چيا وبولو أتسي نندينا لا ودي أتوالا كو ni kafiru nuka cidaw nuka kalandaw nuka welele kelaw nu kera sababu ye mogo ni e bora e ka dina kono yi ka dina bila ka kafir kuma fo ka kafir ke wale ke ka tomu qur'ana ka qur'ana doya ko ke e bora dina kono e kafir yara yi saroka ala ko ka baraw cinyana jena lagra adanto ye fanade wa ulaika shahabun nari ewa nunun de jahannaba tasuma dunkewuye hum fiha khalidun nu dona jahannaba tasuma fana kono ube duma ute bo kafir be mugo forme kibila silamiyan na linini alanna linini qur'anan na linina kamo la shikali kabala kamo la shika hijula ubake ka har mugo la shika ka tawsirila ko tawsiri ko ewa tawsirite qur'anala ko hada madu nyire debe isigi doro ka fendo fonu yerete nimbe fora jamana ngono kalla shika qur'anana kalla shika likabala kalla shika hijula kalla shika hadisawla nimbe kunye munya abe kafiri cidenya abe kafiri kalandenya me ibe yere halaki fu ni sara kala be ka baraw cinya jiya ani lagara ibe ke jahannaba tasuma dunkeye ni donna jahannaba kono be duma kono ima fo cinya silamiya fana ye ima seka silamiya fana cinya I perdi la fu إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا ألاكم مؤمن لمن يرى كدا ألا لا إدو سكون كنو حقيقة كدا تشيدنا إدو سكون كنو حقيقة من يفلوي والذين هاجروا فلنا مؤمن هجرك utumbe yoro min makka tumamu yu kadina takallimuna taw desara ku kadina ke uboranu kadina e kana folo te ka bange bagaw te ka dewun to ka jiyan nafa to ka jiyan nema to katanu kadina e wajahadu fi sabilillah sabanna we jihadu fanake ala kasirala jihadu min be ke sababu ye ni be jugu sanfela soro jihadu min be ke sababu ye ni silama dina be ka sanfela soro ka dina be mara ni jihadu min be ke sababu ye ka kafiri kanya don bo silama la ni silama wo jihadu fanake ala kasirala ulaika yarjuna rahmatallah ni mo min yin nimbara sabayin ke nunun de be ala kan ne majigi wala ne ya iranna ni hada maden kera bara nyuman kala choko kana kabai ka bara lade kana sisi ka bara ka ko sisa ko ni nettila la nebe do arjanna ko ayi e bara nyuma ke choko kana dantige ka bara ka i jigide da ala kan nema ka a jigide ala bin nema me kana dantiga ka kabai rela ko sisa nettila la wodi ato tuma me ala yere yen ning bara sabafo mu'mini ya dafale ka hijira kene ka dinaye ka jihadu ke ala ka sira la idus kun kala sira jihadu kera ala kama ala ma fu nunun tigla mobe ala ka nemala akon nunun tigla mobe ala ka nema jigi wallahu ghafur ala ye jon sutura bagada ka junubula naba ya faye rahim ala ye nema yuru walen tigide kata ka jomma donc ya yiran hada madan ka bara nyuma kan kan jigida alaka ko ala bansara me an kana nyaga ka bara wala an kana kaban ka bara wala an kana danti gan ka bara ka parce que ne hada madan min ben nyaga ka bara la ikabala ka bara la o bi fari fa ka bara nyuma kere la sinyawre parce que bolonne min ke sisa ne e wa sarakati mun bo wasara ne salle munun ke wasara ne qur'ana kala munun ke wasara ne sinyi tugu munun ke wasara ite bara nyuma wore ke ni menna bi bolon nyen nyuma mununke ewa ndankan elenta la kulu minana foro nkin jigida alaka nema de ka tosrum be alaka nema jigi wala obilla su kibla bara nyuma wore kelila يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أن أمر أنه قال نانا عمر بن الخطاب بلاكو لما نزل التحريم القمر أقلت من دلو حرام يلي وآية جنا قال اللهم بين لنا في القمر بيانا صافيا أقوانتك على دلوك كباريا بانغاني هربيدة بانغالي من جيلندو فنزلت هذه الآيات أتي أكلين آية وجنا ألاكو ويشالونك عن القمر والميسر ألاكو تشيد ما سيبو بني نينكا دلو أني جوي وبني نينكا نونونا أما القمر دلو يموني فكما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دلو يدكم المؤمنون نيما عمر بن الخطاب يا فتشكمي إنه كل ما قامر الأقل
umaru ko fengo fende niya minna be hakkili datugu ti hakkili boy cogola ka hakkili cinya umaru ko o bede to ko dolo uya wala to suku suku fengo fen koni niya mi doro abika hakkili cinya ka hakkili datugu ka hakkili yelema ka bo cogola ako to de ko dolo wal maishir huwa al-qimar maisuru fane munyo ba fo ale de mal qimar juye ni bayna al-qanimi wal qunumi hada made koko ni donnala tilon ko kono ube nyogonda koko ni donnala ni be na fen soro ube na perdi fanfula ebe fembu ebe dobo nimbe dobo abe jueke na so fen soro ube na perdi fanfula nimbe dobo nimbe do abe ninke ode togo e kol khimaru ninde togo ko juen a togo de ko haram ate daga fonni fen sabate jiya kono ni fen sabate ne ka fen dobo e ka fen dobo anka ewa jueke ni min ganyera odo ni ede ganyera fule ni e ma ganye ne perdela ni fana ganyera e perdela abe daga sabat dorondela sino naya ke fengo fela haram ko ba fo de malaka maru way jumay ci den ko la sabaha illa fi salas fil qufr wal nasr wal hafiri ci den ko ate daga akan yawa wuri da kan yugonda ninka hakke do bo an kan yugonda nin min yedda ni ke ina wuri inta ci den ko ote daga fo fen saba a furo jumay al-quf so ye jahadu mina de ambora jahadu mina anka so bila ko nyugonda kabuli ni so minye dani ke ne ka woribo ne ka so ani e ka so u ka nyugonda ni min ka so ni ye dani ke be worinda bashi tenina so ye jahadu mina inde pour ka so entraînement u ka boli la dege u ka entraînement jahadu nye o sababu la nin daga rabasi tenina kele afulana kofi oye nyame tare nyame kan yugonda nimmenye dani kana worita basi tala fulana al-hafir oye so kan yugonda nimmi so ye dani kana worita basi tenina sabana aw fi nesli ube binye kala fili tege jia an kan yugonda ci ewa binye kala fili la ka yoro do fendo yira ni mo min ka binye an kata jo yoro ja an ka binye fili kata ma ni min ka binye ya asoro ibe worinta ka nyugonda tege jia fanala akera marafa goshide akera fengore tege jia ka nyugonda fanala ka worida bashi tola fana o fana anterema de jahadunye bo ciden ko ni sabaye jahadu minade adagara nyugonda ka ken ni sabala ka worida ni minye dalite abata mena bora ni sabala jiya fengo fenna ye nyugo woride da ka nyugonda imma ena fen soro imma ina perdi haramu ode to ko maysir foddoni ke ba ko mi bunte mi ani bun khaym mi nye nyugonda yoro dina nyugonda an ka nyugonda qur'ana kalanci ko nyumanda ube an ka nyugonda hadisaw famula ube dina masala do nyinin kala an ka nyugonda ula shaykhul islam bun taymi ani bun qayyim uyen nunu fara jahadu minanka parce que doni fane jahadu minan do de bal jahadu tesega ke ni doni te silamiya sariya doni nyugonda bun taymi ani bun qayyim yo fara jahadu minanka nyugonda beseka daga ulu fana la aka worida me o nyugonda ikanki yere kuroshi minna qur'ana musabaqa wala nkaddo musabaqa la ni nyedda ni kembe wori minta basi tala me kala nyine kanake wori nye e donto musabaqa la ikalla nyine kanake wori nye de e kala nyine kede ne ba fe ne donko musabaqa da pour nka seka qur'ana kalancho nyuma do nimbe salama unafa e ka doni ne ngani ay ube mindina masaila nyugonda ne be do alade pour nka doni nyuma soron ka seka silamiyan nafa ka silama unafa ne hak makote worina ne do kunte worinye ne kala nyine te worinye basi tenina hari ne ganyana ne wori ndiri masa basi tola ikanga ne yakanyi me ikanga ne yakana ke wori nunu nyede
ni ebedo dina ewa dina doni nyogon dawla ebedo qur'ana musabaga nyogon dawla kado munum be soro de wore munum be soro edo na ulu de kama barajiti yala fere ibe qur'ana kala ni dina masala ni me barajiti ala fe donc ninka kurose o yorola wala ala ko cide mo beni ninka al maisru huwa al qimar ko de to ko juwe kun ma marafuye fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas afuye minye ko dolo mini ani dolo ferili ani juwe nafa chaman de bola e fihima ismun kabir junubu bade bola hada madunye wa manafi'u linnasi nafa bola fana hada madunye parce que dolo ma haramu ya sinya kele sino a haramu yali yere jati bena parce que folo la dolo mini tun daga la ya je ajata ka akan nemawla wa tattakhijuna minha sakaran wa rijqa hasana suratul nahl la iri demmuno ala ko be iri demuna iri demmuno nabe e wa mi fembula mi femmum baw shikra abe mi fondo be la munun taw shikra ala ya jata kan nemawla suratul nahl dolo mini tun daga lendo o kofe ala nana ni doye dolo mi dondola asallira abake kam min fata kalama ala nana fo suratul nisa kono ako akana gere sallila kaw sikra lento mara fulana fuleni folo dolo daga lentundo fulana ala nana fuye ni salli wakati surunyana kana dolomi pour sikra len kana salli onana sabana de fuleni mara sabana de fuleni ubini nyinin ka dolola afuye ko dolo ani juwe junubo baba ufulala hada madunye nafa fana bula hada madunye me ala ko yishimuhuma akbaru min nafihima me ufulaka junubo inde kabbo kate mukannafaka amma ishimuhuma fa huwa fi dini parce que ufulaka junubo obeyro juma dina wa mal manafi'u fa dunawiyatu dolo nafa min be dolo la nafa min be jinya la jinya dron jinya ale nafa ale kan nafa danye jinya dron de nafa min be dolo la nafa min be juela an nafa danye jinya de jinya nafa dron de bala mo tora min fana be dolo la tora min fana be juela o tora bi ka dina de ka donc tora i ka dina la ani nafa i ka jinya kola juman kabo tora ki sori ka dina la wode kabo katemi be nafa min sori ka jinya kola donc dolo kan nafa ni juwe kan nafa jinya doronde do u kan nafa jinya de ne akwa tora imbi sori ka dina de la wodi ato alako u ka jurubu kabo u kan nafa min haythu inna fiha nafu lil badani wa tahdim at ta'am doni ko dolo mini nafa doye munye nafil badani parce que do ba fu ko dolo mi be fari kolon nafa choko dola na ani fana ni ye dumuni mindu ni ye dolo miaka dolo be dumuni nyelema teleya wa ghirajul fadalati ani dolo be ke sababu ka hada madem bila fono chama ni musugune chama ndela ka fendo boy fari kolola wote si hiji badil adhani bun kasiri ya bafo chogomi don ka bawo bolon do fana nuyo dolo mina beke sababu ka ewa ka ukamiru yani ka hakili ka dia walajjati siddatil almatrabati ani niye dolo mi be damu do soro fari kolola fo ire be fari be foni be ni sonjani ire wakaja bayyuha wali intifau bi samaniha dolo kan na faddo ye jumay tugni ka jiyan kola ni ya afere ni bi ka jiyan na fawkeni asongoy almaisru ni e wajwe fana kan na faye munye fayunfiquhu ala nafsihi wa yalihi ni mo min ganyera joyina e ganyera ibe na foli na fakati yerela ani kadembaya walakin hadhihi almasalihu min nyuma yam min be dolola nin nafa min be dolola nin nafa min be juwela la tuwaji madarratuhu wa mafsadatuhu rajihatu awa tora min bala yika dinala anu te seka jonyogon koro nafa min fule dolo ni juwela
ikajiya nafa munu fulala te nuye ulu ani abe tora milla shika dinama nuyu bila nyogon koro nafa inte foye tora inkoro li ta'alluqha bil aqli wa din parce que wa dolo tora ewa juye tora adilolem be ka hakli bila ni ka dina dolo be ka hakli de cinya be ka dina cinya juye fana fule nu sera ke kan na fulo bosila nu tora ke kan na fulo bab bosila chogo ya dolo hakli be cinya yere e ka hakli be cinya yere ni kan na fulo cinya chogo ya dolo e ka hakli be cinya donc dolo toro juye tora abika hakli de ka ani ka dina o de yato nafa bo fulala ewa jiya kono u ka tora ka bonai u ka junubu ka bonai o de yato ala ko yisinuhuma akbar min nafihima ako fulaka junubu ka bo kan nafai wali haja kanti haji al ayatu mumhidatu li tahrim al qamr ala batat kiya sawuda ni aya kera nye bilade aya min bina kaddulo haramu yaptu ni aya kera o aya ma nye bilade walam takun musarrihatan bal mu'aridatan ni aya mana kajeya kaddulo haramu ya ne aye dolo haramu yari aya sinyali manke aya ta man sayira de aye dolo haramu yari ta man sayira mi ama haramu yaptu wali haja ninde koso qala umaru radiyallahu anhu لما قرأت عليه تمام يمني آية كلا عمر بن الخطاب أقول اللهم بين لنا في القبر بيانا سافيا أقول أنت الله هربي دولو كولا دولو كباريا بانغانيه بانغالي من بانفراكي بانغالي من جيلين دولي حتى نزل التسريح بتحريمها في سورة المائدة fo aya jigina ka jeya kabila kene ka kadolo haramu yali kabila kene ka suratul maida kono aya juma alako ya ayyuhallazina amanu alako mu'minu innamal khamru wal maisru alako dolon pulere ani juwe wal ansab ani boli baton nunu wal ajlam ani ni ewa binye kala nunu nabi alaka ewa garjage tilele nyini ni binye kala wuye jahilu tumboke comme ni mogo dobe silamaw cela sisa nube tama nube ta kolon fili nawfe akalla je yala tama in kanyu ba mani jahilu tumbake biye sabade bu bolo ubu do foroko kono abe biye indola ifal abe biye indola sebelen bala lafal abe biye indola sifru zero de sebelen bala ni ba fe katama ube ba fe kado furula ube biye nunu do foroko kono da tugulendo ebe na ibe foroko indayele ita kono na lajede ibi bolodo foroko in kono ka binye kalan kele mina ka bonai na ya soro e borani binye minya sebelemba kay falu akoro de ko ikoke ni tamaro beta ka tamala ni musora bafu na ya soro le ya bolodo ani binye min bora sebelemba ka la afwalu abo ko imbila akorodo kanado nin koy nanin toyde abo toy nani sifru la may de boro korode sagaka parce que foyni fulay ndola kelende kabo akewbe kanake ulotum bel lajele ke ninin chogode awa ala kuma kon nin binye kala lajele chogo min fulaw bolote irije sun akon nunu nye junubu de nunu pensobele unde min amali shaytan nunu nye shaytane ka barawde fastanibuhu aya yere koroshin nunu aya mabuma la'allakum tuflihun na ya mabon nunu ma be minni ala fi abaso abe sira minni ala ba kisawma o ko fa la ko inna ma yuridu shaytan ako shaytane ba la nyini de an yuqiya bainakum al adawata wal baghda fil qamr wal maisir shaytane ba la nyini de ka juguya ani kuniya ko de bila aw dama aw ni nyogonce dolomina shaytane ba fe ka kuniya ni juguyare bila ni nyogonce joyina wa yasuddakum an zikrillah wa an salati shaytane ba fe dolomi min flaw bolon joyi min flaw bolon shaytane ba fe ka usage ka bo ala ko suma delma ani salli fa hal antum muntahun awa abe dolobo dabila uba ta dabila haramu yaranni nordela fa hal antum muntahuna abe doloy min dabila uba ta dabila abe joyi dabila ata dabila ninkele sebo ko antahayna ya rabbana antahayna ya rabbana antahayna ya rabbana
antigala nyabila dolo haramu yara ni chogodela suratul maida aya inde marhala nani nay kana kadolo haramu ya to وسياتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى به ثقته بنكسير كو عليك كما بنا أوكا سورة المائدة كنو ni Allah sonna ko addalen bala fana addalen bala ala bi Allah sai o yoroma aha wa yasaluna kama ja yunfiquna qul al afwa ala ko cide mo beni nyininka o kanka mun na fakati o kanna fulula ante mina aya dola o ye na fulu do yorofo ikanki kanna fulun na fakati chogomi cide ko ibange bagaw ibali masru aliyatimu miskinu siradon akwai iki kan na fona fatu ka do yoro dala ni yoro sisa ubeni nyininka o kan na fulula o kan ka na fulun kalite juman na fakati anni ibn abbas qala ma yafdal an ahlika wa qala adad min al ulama al afwa yanna li fadila yashalunaka ma ja yunfiquna shide muhammadu beni nyininka o kan na fulula o kan ka juman na fakati kul afuye ali afwa kore munye ni yere yi ka wajibu ko kai kan na folola to min boto kofe ode na fakati selama sariya ma bilika iki kan na folo boy yere kan makola e yere ka haju gelembe e yere ka wajibi be ki kan na folo tige ka bola kadi mo worema selama sarama wajibi ka mo bilika mogo do be se ko kenyuma yayi basi tala mi silamia sara mo bilika silamia sara min bilika ni yeri kam mako nyana boy kan na folola yi ka wajibi gele boy kan na folola to min be to akofe ni be nyuma yake ibe na fatilike ode di mogo ma afwa koreninde wa min hasan qala zalika alla yujhada malaka summa taquda tas'ala an-nas ali hasan basari kullu nyine munye ala ya yirila e yere kam mako nyana bolen ko fe kan na folora to min be to kofe o de sarakati ala ma bilika iki kan na folo be boka di mugoma e yere lankonon sigilen ka to sigile ka mo deli ala mo bilika ki kan na folo be di ilankonon sigilen ka to ka mo dela ala mo bilika wa garaja musliman jabiri muslimu ya boka bo jabiri bolo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajuli cidan ko ce doma ibuda bi nafsika wace na namare awa ako cidan ma kon na folo do be ne bolo nkan kan na fakati cogodi cidan ko damini yere la folo fa tasaddaqi alaiha saragati ki yere la folo mona e yere ka dumuni ki kan na folo la folo yere ki ka haju bo kan na folo la folo cidan ko damina yere la folo ika sadaqati ki yere la folo mana e yere ki ka ko nyana boy kan na folo la folo fa in faddala shay'u fa li ahlika ni e yere yi kan mako be kan na fulura wakati mi ni do tora ika dembaya ni fen tora u kofe ika dembaya fana mako nyana bo fa in faddala shay'u ala ahlika faliji qarabatika aw ni yamin na fakati ka dembaya fana ma har bi a to torai bolon ibali masru fa in faddala anji qarabatika shay'u fa hakaja wa hakaja aw cidon ko ika bali masru fana ni ya ulu fana tanya na bon fentoro kofe onna fakati sa akete mana ikini numa fantaw haju tigu uka do ulula wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisana nabi hurairata bolo wala kaciden wala katanuna kisibaka khairu sadaqatin ma kana an jahari alqina ko ciden ko sadaqatu benyuma yemunye eyi makko boy kan na folo la ikari lembe kabo minna ikam makko dilolenta ika haju gelen dilolenta minna ko sadaqati wode sadaqati be nyumay o kore munye parce que ni eye fenti ge yire la ya sadaqati ni alama farika be nimisa ni nimisa rafana ni baraje ko ni maciya na gasira ni eyere makko te minna yika haju be nyana bo to min toro kofe iyo odi mugona akacha ite nimisa onofe ode ato ciden ko na fakati nyuma an jahar le fina ikari len ko fe ka boy kan na folo la yi ka kuma ko be nyana bo to min tore ko fe kan na fakati wal yadul ulya khairu min as-sufla ciden ko dolo min be sanfe
ode kanye katemi bolo min be duguma mana bada mogo min bolo be sanfɛ karasa ode kanye katemi min bolo be duguma ni ba mina mana nafaqati kala ode kanye katemi minali kala ka wa abuda bima taqulu awa ciden ko ni be nyuma ya ke be nafatili ke adamina munum be ni kademba yaye adamina wuluda folo o fil hadith aida anana hadisa werela ibn adama ciden ko adama de innaka an tabjula li fadila khairul laka ni kam makobo nyana boy kan na folo da to mi be to kofe iko o chari ko o di fantoma o de heray makatema minali kade wa inta musukuhu sarrun laka ni koni ya mina kamarai katege mangile ya kaka wayima bono dede wala tulamu alal kafafi me anti jalagi fana ni kon kabbalo hakke mbo mara turun kana hatagi balolan ka santola jalagi ti ko fana la munun fana be mugon la jalagi aw ba fa ye tawhidi tigiye aw ba fa ko ye sunna moye e ka sankelen balon na fakati mara lembe bolo uko cide man na fakati mara cide nyere ko kanti jalagi ni mugo min yi kabbalo hakke mara fana anti jalagi de wala talum la kafafi ikabbalo hakke ika min bi wasa ika nafolola ika sambalo wasa hakke ni o la sago ko mara jalagi tika me ciden ko koni ni kam ma ko nyana boran nafolola to ika sadaqati ode kanyi summa qad qila innaha mansughati bi ayati zakati bon kasir ko kofe do ko ni aya tusera ni jakka ka aya mana ikan na folo la ni jakka bo kaba ikan na folo to be yitai foni mi re nyuma ya minke wa qila mubayyanatu bi ayati zakati wa huwa awjahu do ko ay ni nana bangeli de kanye ka aya jakka de banganye bon kasir ko o de tilelendo mana ni nana banganye de mana ikan na folo ika a jaka bo jaka yin fana bolen kofe ima ko bo nyana ewa ika ewa wajibu to nyana bo ika na folora to min fana be to ika nyuma ya ka fana la konni nana ka jaka ka aya ka perpere la tige ka banganye de la nyini de e kan na folo jaka wajibile bolen kofe ala to min be to ibolo e yeri ka haju gele unke ka bola hari bi min tora kofe wa sadaqati bali masrula wiko saragati iko de herasirula herasirula la nyine yo ode bun kasiri ko kuma la ninde tilelendo o ko fe ala ko kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna awa ala ko alayin nunum bangawiye chokomi de ko ale baka ayaw bangawiye min chogode la pour onake sababu ana miri ana tashi fi dunya wal akhirati ana miri katta saka jiya kola ana miri katta saka lagara kola min ba unna fanoke kama fasala lakum hadhihi al-ahkam ay kama fasala lakum hadhihi al-ahkam ala ko komni alayin ninkiru ñu faran fansha yawo chogomi wa bayyanaha wa udaha nin alayu bangawiye ku je yawo kadhalika yubayyinu lakum sa'ira al-ayati fi ahkamihi awa ala baka ayaw to fana bangawiyen o chogo kelende la aka kirula wa wa'dihi wa wa'iduhu anaka kankari madawna kallahidullah la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah pour ana miri katasi jiya anil laghara ya ni fi jawali dunya wa finaiha wa khibali al akhirati wa baghaiha pour ana miri katasi ka fonni jiya min fulen ni abeba abe wulide laghara min ni silen bamma laghara be tode ateba pour ana tasana miri minna liman tafakkara fiha nimbe miri jiala liya'lam anna dunya dara balai summa dara fanai pour ika do fana ka foni jiya balawu sode do jiya ye sode so mimbe ba wali ya'lama ika miri katta shi ka do fana anna li akhirata dara jajai summa dara bagai ani ka miri katta shi ka do fana ko la gara fana ko sarali sode do la gara ye sode so mimbe to ateba o ko fa la ko yashalunaka anil yatama muhammadu beni yinin ka aliyatima fana la ya la aliyatima munum bambolo an kan ku bara nyagonya chokodi beni yinin kan ni fana la qul muhammara fuye
islahu lahum khairu aka aliyatimu kan nafolo dilawuye kanyawuye waye herade waye de aliyatime mogo munun ka mogo sara ku kaddem fitinu to aliyatime unana cide nyininka aliyatime munun maralle mbambulambu kan nafolo ke cogodi ala ko kul islahu lahum khairu afuye mamaro aka aliyatime kan nafolo to dama mote fara akan nafolo ka ku dilawuye kanyawuye ode herai ayen nin famu aka aliyatime nafolo mara udama ka unya uye ku dila uye ode herai ode kanyi ode herai ode kanyi wayin tughalituhum nayen nafolo ka aliyatime kan nafolo nyagambe ayere kan nafolo la fana pour aku be barake nyogon fe ku dila nyogon fe fahiwanukum bashito fana la kabbali mawdedo bashito fana la kabbali mawdedo na kadi aliyatime mimbi bolo akan nafolo to adama ika kan nafolo buga ika kan nafolo dila ika nyaye aba damai ma farita ka ode kan ni yere ya do fana nin kun ka aliyatime nafolo ta dama ka bara kin kan nafolo tun ne ta ga dama bu bara aka gele fon ko fara nyogon kade ko be bara nyogon fe ko be ke nya nyogon fe ana ko nayo o fana de yayo ke aka bali mawdedo bashi tola wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih awa ala be tinyali kela do ka bo nyali kela la de mo min yen nafol ala time kan nafolo ta damaw ko iba adila ye ni ba tinyade ube ne ba nyeda ala bido ni mo min fana ala time kan nafolo faraita ka pour iko baraka nyon fe ala be tinyali kela do ka bo nyali kela la nganya min bila ala bido de la nyine min bila ala bido walau sha Allahu la anatakum na tundiara la yatunu atumbe ko ingela ya uka koy aba foye aliyatime na flotu dama aka barak wiye kana faraitaka tawakanye fana atumba gele ya uka an ibn Abbas qala lamma najalati wala taghrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan ibn Abbas ko tumami aya jigina ko kana gere aliyatime kan na folo la de fonni mo min gere nyogo ya aliyatime kan na folo ni ba dilayede ebe shika gerala no te akana gere wulade ani ayawre wa innal ladhina yakuluna amwala al-yatama julma inma yakuluna fi butunihim an-nara wa sayaslawna shayra ani tumami aya fana jigna ni alako mo munumbe al-yatime tonyo ka kan na folo do ubake katasuma to ewa tasuma de do kono yomal kama do nebu bila jahannaba tasuma menenena buna basu ko akotuma min aya fula jiginade in talaga man kana indahu yatim فأجل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسده أقول من آية فلا جينا بسيبو كيرا مؤمن منون تنبه مؤمن اليتيم نفلو تنبو بلو ويو كبالوني اليتيم كبالو فرانيونكا كوكان نفلوني اليتيم كان نفلو فرانيونكا tuma min aya jigna utara min ka balon ala time ka balon faralembe nyogonka aba ka balon ala time ka balo bo nyogona ala time balo ba dama ta ba dama min ka meji ani ala time ta faralembe nyogonka ayu bo nyogona ala time ta ba dama ata ba dama o ukera sa ni ala time ye dumuni ka ka balo la tobe to ala time maraba be dumuni mara imma aliyatime makona shama sinyawera na dun ube dumuni na chiya ni mfana kele ningele yara sheboka awa unana kofo chidenya sallallahu alaihi wasallam unana nyafo chidenya wo aliyatime ukanna fulanyu buankanna folola min nanyu ka balo min tobu yu ka dumuni min tobu yu dama uba addu atobe to amba mara ale makoti shama sinyawera abe chinyambulo amben min ke chukudi unanan nin focci denye ewa fa anjala Allah ala ya aya jibi wa yashalunaka nil yatama qul islahu lahum khairu wa in tughalituhum fa ighwanukum ni aya jigina fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa sarabahum bi sarabihim ni aya jigine
utara le timu kabbalo nu kabbalo faranyon ka utaru kam mi feun nu kam mi feun faranyon ka fa qawluhu ni ala ko qul islahu lahum khairu ay ala hiddati wala yika ali atimme kan nafulo to de dilaye ka to adama o de kanyi ni ta faritaka wa in tughalituhum fa ikhwanukum nayin ali atimu kan nafulo fara ataka fana yun nyagambe ko baraka nyon fe akabali mawdu ay وإن قاتلتم طعامكم بطعامهم ناي على تيمو كبلونا كبلو فرانيونكا وسرابهم بسرابهم أيا كم إيوا ميفون على تيمو كم ميفون فرانيونكا فلا باس عليكم باشي توكا لأنهم إخوانكم في الدين بس على تيمو نونو يكبل مود الدين الله أكبل مود الدين الله ولهذا قال تعالى نينجا قصو أنا قوايا لبا والله يعلم المفسد من المسلمين أقول على بيتشيالي كلا دوكا بونيالي كلا لا أيالا من قصده ونيته الإفساد أو الإسلام مغمن كان نيني كان لا نيني اليتيمي كان نفلو تشيالي دمبيدو مغمن كان نيني كان لا نيني بالك اليتيمي كان نفلو نيالي دمبيدو ولو شاء الله لا أنتكم إن الله جيج حكيم أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ناتون دير على ياباو كرو ولكنه من على وصى عليكم أي يرولك أوكا وقفف عنكم أي يكون نغيا أوكا واباه لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن ألا يا دغاويه أكا ألا تيمون نفلون يغمي نغني نمياي قال تعالى ألاكو آية ورلا ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أكو أكا نجر اليتيم كان نفلو لدي فن مؤمن غير نغني نيبا نيدي بل جوج الأكل منه للفقير بالمعروف ألا يا دغا فانتاني فانتام من باكي كالا تيمي كان نفلو دلايه ألا يا دغا يه كوي كان دومني كالا تيمي كان نفلو كنو بالمعروف تي نساريا كفندوني إما بسرة الدمان لبدل لمن أيسر أو مجانا دوني كما وكو اليتيمي كان نفلو مرابغمي ni fantanyi ye adagara ni ka haju sera hakem minali ala time kan nafolo la ikata imma inata ikanga nela inata komi juru ni ya yuru wali soro ibasara doni ke baw do yen info do ko ay adagara ikata fu yere iki kam mako nyana bonay sayati bayanu fi surati an-nisa insha Allah ta'ala bi siqatu bun kasir ko fana je yalini bangali bena suratu an-nisa kono me kuma sahale nyi minyo ola mo min be ali altime kan na folo la doye ni ye fantande ha e nyogona ka sare ye minye kalo kalo o ta ali altime kan na folo la ikadu masala nuko ali altime kan na folo hakke min fule ninye ni mo min be barake nin na folo kono moye kalo kalo ikan ka sarawata no don ke bawo ko ali altime kan na folo dilambaga ni ye fantaye kalo kalo watan tala ikasara ikadu nuko mogo min ni ala yatime nafolo min fule ni hakke min na ani nafolo kalite cogo min fule ni nye mogo ni be baara ke ni nafolo la mogo ye kalo kalo ikan ka sarawa muga ni eye fantande ni ala yatime sugu bi bolo kalo kalo wa mugan tala ikasara ikadu fentika me kanate mo kade isallahu waqti seraya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka قل قتال فيه كبير